Umuryango utegura ibikorwa by'imyidagaduro muri Africa Entertainment Week Africa watangaje yuko mu mwaka wa 2025 ubwo uyu mwaka turimo hazatangira gahunda ebyiri zidasanzwe, ariyo ya mbere yitwa Sound Lab ndetse na Music Market. Zikaba zizahuza abahanzi cyangwa batunganya indirimbo n'abashoramari kugira ngo umuziki wo muri Afrika cyangwa se ugere ku isoko mpuzamahanga. Ibi bikorwa bikaba bizabera mu mujyi wa Lagos muri Nigeria kuva tariki ya 13 kugeza ku tariki ya 2025. Ni ikimenyetso cyuko umuziki wo muri Afrika uri kugenda uzamuka, kubera yuko abenshi cyangwa se abawushyigikiye bashaka yuko uyu muziki wagenda umenyekana, kandi bamwe mu bakunzi b'umuziki cyangwa se bamwe mu bahanzi bagenda bavuga yuko akenshi ubufatanye bugenda bwubaka zimwe mu mbaraga zikomeye mu kugira ngo umuziki wa Afrika utere imbere. Abahanzi n'abatunganya indirimbo bafite amahirwe yo kwagura ibikorwa byabo, kuko buriya uyu muziki wamaje gutera imbere wageze hanze ya Afrika by'umwihariko. Bivuga yuko uwo muziki cyangwa se n'ibindi bikorwa byose byamaje kumenyekana hanze y'umugabane umwe, uwo muntu aba afitemo inyungu nyinshi. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru cyitwa Amusic, batangaje yuko ibi bikorwa ndetse n'ibindi biteza imbere umuziki kugira ngo umuziki nyafurika wabe washyika ku rwego mpuzamahanga. Byose abahanzi babirangaje imbere ari abahanzi bo mu gihugu cya Nigeria. Iki gikorwa cyiswe Entertainment Week Africa 2025 igikorwa gishyigikiwe namwe mu bahanzi bakomeye mu gihugu cya Nigeria ndetse n'abandi bakora imyidagaduro, harimo aba producers ndetse n'abanyamakuru bo mu gihugu cya Nigeria, nka kimwe mu bihugu byo muri Afrika by'umwihariko kugira ngo umuntu atatinya kuvuga yuko ari igihugu kimwe gikomeye mu muziki cyangwa se kimwe mu bihugu bya mbere biza imbere mu muziki muri rusange. Dore yuko tugiye tubona abahanzi bo muri Nigeria bakora amakorabos n'abahanzi bo muri Amerika ndetse n'abandi bahanzi bakomeye ku isi. Rero kikaba ari igikorwa kitezweho imbaraga nyinshi ndetse kikaba ari igikorwa kitezweho kuzatanga umusaruro by'umwihariko kuba bazamura urwego rw'umuziki wo muri Afrika cyangwa se umuziki wa Afrika by'umwihariko. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yanyu yitwa Tahatibu World, mu gace twita Tahatibu Update, aho tukugezaho amakuru agiye acicikana muri showbiz by'umwihariko no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitwa Tahatibu TV, Instagram, TikTok ndetse na Facebook zitwa Tahatibu TV. Ngewe nitwa Eni Yusufu, duhure muri comment.